Kini kedai ke AKASHVANI Shillong ke kubor ban puli da ilus atas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Pak jing pentip ke yang bishar bahaklik du jong kari syaki kan nyautali ke jela ban penti kena bakin bo iki yang bishar bakerpang jong ke National Investigation Agency NIA ban penstat ke jing bishar yaki mokot duma badang sateng. Sam ke Sarkar Meghalaya yaki kot jaka syaki beriau ki basyong basa hakan dau jong ke GAD Hatura Town Area Nikwatri. Bat rakhe ke Eastern West Khasi Hills bat West Garo Hills District ya ke Jal Arpan Diwas nen kesni. Kayang bishar bahaklik du jong kari kalapin mi hinin kesni ya ki jing pentip syaki kan nyautali ke jela ban penti kena bakin bu ya ki yang bishar bakerpang jong National Investigation Agency NIA hai ki jela ki badan shipautali la netam ki mukot duma badang sateng bom patla ban bishar ki bahap hapo ki anti-terror law. Kekenhun kinong bishar balakli do Chief Justice ke India Usurya Kant galapan jubab na ki jela hadian bekatanat korbari jong ke Sarkar Pedeng gala ai ya ke kaipot ke babnya. Kekenhun gala batha ya ki Chief Secretary jong ki kan nyautali ke jela ban ai jubab hapo lai tayo halor ke kaipot kanang ba enyo ban penbet ya ki jingdan kam nak benta ban bo ya ki yeng bishar bakerpang ki banyarap ban pensted ya ki jing bishar. Kalau omru ba kejing penslam ban bishar ka lam sya kejing bom le hong lada unong sya mudui uyo kejing penksan ba umdai unong le kam sneo hadin bala bishar ya u. Kini kejela ki kentup ya ke Assam, ke Bihar, ke Chhattisgarh, ke Delhi, ke Gujarat, ke Jammu bat Kashmir, ke Jharkhand, ke Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Punjab, Tamil Nadu, ke West Bengal, Andhra Pradesh, Rajasthan, bat Telangana. Ka Sarkar Jala lembak office u Deputy Commissioner West Garo Hills District hinin kesngi kala sam ki kot jaka syakitu ki basa hak jaka jong ke GAD Hatura Town Area Nikwatri. Hak ni kesngi la rondong kat lang umentirang ba ke jala ukon rat ke sangma nalor u Deputy Commissioner ke West Garo Hills District u Bibhar Agarwal bat kiwe. Nakaliang umenturang ba ula IT ya kikot jaka syaki saupo arngut kinong yok mentoy hakene ke jingalang. Ukon rat ul ongru bakalong ke AKA ke bapen sngong hun ya u shikat dai e banala banle ya kene ka kam leng ba ke jingatre lang jong ke Sarkar bat kipat ba. Ka Election Commission nin kesngi kalapin mi ya kathup kerteng bakat du jong kinong thap vote na kabanta ke Special Revision arajar arpon rio ka bakan thup ya baro shispa arpon rio tali ke Assembly Constituency ha Assam ha ka ba kinong thap vote kidon baro arklur saupo khandai lak sanpo pra hajar shispa laipo khandai ngun. Ya ke draft voter list na kabanta ke Special Revision arajar arpon rio lapin mi ha ka arpinyo tarik unok pra arajar arpon sam. Katkum Chief Electoral Officer ke Assam laong balaweng hadu arlak saupo lai hajar sauspa praposan ki kerteng jong kinong tap vote na ke draft list kabaladon arklur sanpo arlak shehajar nriuspa arpo saungut kinong tap vote. Katkum ke jing pia hak thup keteng ba khadu jong kinang thap vote ke Assam ka don shiklor arpo saulak prapo arajar aspa khatlai ngut kishinrang ki kan thaipan shiklor arpo saulak nyopo san hajar sanspa prapo lai ngut bat ki third gender ki don laispa saupo lai ngut ki breu ki la ban ujor hau district magistrate hapo khatsan singi bat ke jing ujor ka ba ar sha u CEO hapo lai po singi. Ha Assam ya ke jinglum jingken ban pinshisha kinong tap vote la le lengba ke jingrung man la ki tliwing bat na ka banta ka ne la thung hadu arpo khandai hajar ndriospa san phon riungut ki booth level officer ki batre ya ka kam habaro ka wei ke jilla ke election ha Assam kala banlong ha ubanai leber lani ubanai yayong. Ka investiture ceremony arajar arpon rio jong ke Eastern Air Command kalalong ha Umroi Military Station Meghalaya nin kesngi ban le buram ye ke jing shlur ba jing shakri bha hapo ke Eastern Command u Lieutenant General Ram Chandra Tiwari General Officer Commanding in Chief ke Eastern Command ula ay ye ki kusnam shiki shipai badai hok banyo.
Ki kusnam bala ai ki don baro laipo pratali bakan thop ye ki Sena Medal for Gallantry and Distinguished Service, ki Youth Seva Medal, ki Vishist Seva Medal, bat Uttam Jivan Raksha Padan. Nalor kini Sabo Khandai Talik Unit Klayo Padiang ye ki GOC in Sea Eastern Command Unit Appreciation. Hakajin lang ladon lang ki bahiyeng jeng kinung yok kusnam ki opisa rangba katanat yadari bat ki wede ki kinrem kilindan. Kini kadai ka Akashvani Shillong kabuan lam shapi ya ka kubor. Ban Batang Biam Yeka Kubor, Coopes Public Health Engineering Marang Division, Eastern West Khasi Hills, Kalarake Yeka Jal Arpan Diwas, Hapo ka Jal Jivan Mission, Hinin Kasngi, Haka Conference Hall Jong Coopes Hi, Haka Bau MDC ka Malthat Rashan Uba Powell Soklet Ulalong Gongsan, but additional Deputy Commissioner VA Nyota Kum Simbut Gongsan. Hakane kijing rakhe ladon langru u Executive Engineer Arkinjing, SDO Estariang, kinong trey, kirang ba shinong, bat kinong shong shinong. Bala aitiru yak scheme sam JJM, Shaki Village Water and Sanitation Committee, Jong Kishipautli Kishinong, Kibaha Popo Kamairang, bat Mauthat Rashan Block. Hakajing kren uba soklet ulaban ye kijing kit kle lang jong baro hakabayada ye kitulong bat kentu ye ki contractor bakin boat ye kijing pita jong katanat PHE. Ka District Water and Sanitation Mission West Garu Hills Kalaraki yak Jal Arpan Diwas hanin kasngi ha SMELC building dakop gre tura ha kabalawan banyadon lang da u MLA Usubir Marak but u Deputy Commissioner Bibhar Agarwal ringkat bat kinong tray katanat Public Health Engineering bat kinong mikmat nakishinong. Hakane kajing lang kaladon ke program pen lariti bala penbot sa kajing batay ya ka field testing kit. U Agarwal ulayathu ya ki kam ba ka Jal Jivan Mission kalala ban pendam bat kum joru ya ki jing da ka ba penken mau artan ba ka jing pen poi syakit liwing jom ki breu ki bahapo ke district kalakon syaka nyaposan na ka shispa bat ulaban baru halo ke jing pen ne ya ki ki wa. U MLA Subir Marak ula ban ya ke jingdon kam banyada ya ki tulong la samru ya ki senot chiki santali ki shinong hal jal rengkat bat ki tiartas ban kentiu ya ki jingdon ko bam di ke bakoi. U MLA ka North Shillong uba Edelbert Nongrum nin kasngi ulanet jingo e ka jaka balat mu ban shnai ka surok tmai ka ban pinyaso e ka waingdo bat ka sosun ringkat bat urang ba shnong kinong tray ka PWD kan thop ya u Executive Engineer bat SDO. Ya ka project la shim jingkit klik lang do Deputy Chief Minister uba longru menteri ka tanat PWD uba Preston Tensong. Kene kesurok kan sedang najan ke School Ram Krishna bat kut hadu kawa Indo Community Hall. Uba Edelbert Nongrum ulong baka jingkinti we kesurok shinong bamenta si kesurok yai kali kalong kabadon kam kenang ban pelait na kejingkap niya bat penungkot ru ya kalinti ya jong kinong shong shinong. Ulong ru ba menteri katanat PWD ula keranti kena manchim kia ya kene bat kejing pengkre ya ke detail project report ru kadang ya chaprang. Laraki nin kasngi ya ka Safer Internet Day arajar arpondre ha DRDA Conference Hall Ampati halor kapang Smart Tech Safe Choices Exploring the Safe and Responsible Use of AI. Lapanya ya ka program da u Assistant Commissioner MK1 Khar ubalapin shay halo ka jing pindan kam adakar ya kilat ajing tip bat pathay kubor. U Deputy Commissioner Anandya Rajre IAS ula ay ka jing kren plelat Kajing kren play bat ban ya kajing don kam ban tip syapang ke internet kajing mentoy bat jing du jing mentoy jongka. U District Informatics Officer u Elebar Marak ula ay kajing batay ke basay bat banyak halor kajing sian jong ke online kajing ma jong ke cyber bat kajing pendon kam adkar ya ke AI. Kapto ko kubal kalakun na ka Akashvani Shillong hakapo prabajing inyasok ba ka Akashvani Delhi na ka banta ki kubal. Kani kadai ka Akashvani Shillong.
नमस्कार।